Kastala ti biag. Hoy, Rosal, intani siya pagadalan. Nagmayat mo, tanti pa nagsikawil mo dito paraangan nyo. Kastala tibiyag Agtugaw ka nga agsikawil, tapno ganasam tibiyag. Anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, taintani siya pagadalan. Si kalatan di mapan. Saan ako nasumrak? Agapsen ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ha? Ngam apay. Unay kalakit din aya. Di mo pala saysaya aton. Tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga rod. Agsiksik kawilaklatan dito nga agsilsilpon. Alakit din. Inka agpalas. Taintan. Tapno saan ta amala daw iti first subject ta. Sa anak nga rodan asumrak, minda. Inkalatan. Ala, makaamu ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre ka ita iti merienda, minda. Ada kwarta kita. Tanapanak nakitigid iti Sabado. Ay na, ti merienda laang ti bayadam. Tabayadak ti merienda Gino. Agpada talang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipid ta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Ala, si kaman langan ni makam mo. Ngam, kababain matkan ka. Pagbainam ko ket agayam tamat. Ken kastala ti biag, ilibre ka. Ket ilibre nak mat inton maminsan. Kasjay. Sa bagay Wingayam, saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao, agkarabsing. Bayam masadot nga rod nga agadal, di bayam. Anya mo day di agayam kon. Day samot ten agsel-selpon ti aramidan na. Ay kat, kasta nga rod ti amuna na sayaat. Oy, crush mo ni Rosal. Iso abagbagaam. Saan nabalita ka aruba tamang? Nadismaya nga rod kan kwa na. Gaputa ko namlan asino napintas launay. Agasam, kunanakit din ang naglaadak. Apay akas tati kunana? Gaputa yung bagak crush ko Hoy, saan kamot analaad Uray napintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay ti lalaki amayat kan kwa na? Nadismayakan kan kuana? Wen, saan ko crush itan? Jak kayat ti ugali na. Wala, umay kakit din. Tainta agorder iti merindaan ta. Ala nga rod, Gino. Ilibre na kita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag kuti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ni nanang mat. Dahi tala cellphone mo ti dumdumogam. Di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agsel-cellphone ti amom nga aramidan. Anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsel-cellphone kalatan diti balay. Jak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak. Ay, Rosal aya. Dahito itilaglagi pa ma. Kukuam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Asino kumangay ti apalak? Dagiti ka adalam Da Gino kan minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakid di ti biyag da inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa iti mangpaadal kan ka. Sumardang kayon asumanao, nanang. Makauma ti bagbagayo. Ala, tagay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako iti tiyandaan. Tulungan na nga aglako. Di tuyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan. Tangay di mo mo't kaya ti mabagbagaan.
Imbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, dundon. Gaga nga iti baro Pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka de? Katwan no, ipalubos mo. Katwen Okay lang, dundon. Tangay, nataer kamat. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di akanayunan ka asarong karan? Wen, kunakmat. Alda ka din kaayan ayat mo? Awan pay. Aguro rayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka anatalged ti trabaho na. Wen, natalgad ti trabahok. Kan ayos pa iti sweldok. Imbag man, dundon. Taaddaan kan iti natalged at trabaho. Kastala ti biyag No nagagat ka, maadaan ka iti natalgad at trabaho. Kat, imbag man ta imay naksinarungkaran. Wen ta kinapudno na. Gusto akan ka. Kasta ka di? Isa bay anak latta ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkar kanya. Ginaw, anak. Kumusta mat ti panagadal mo? Hamangan mat no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, gayam. Nabayag gayam anagsardeng ni Rosal iti panagadal na. Jay anak ni Andang di tabangir a kalsada. Wen, tatang? Jay lag cellphone ti amo nga aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kay da nagkanyak, tatang. Tay karik a makagradwarak iti college. Nasaya at dayta. Kaya't ko makita makagradwar ka, anak ka. Siyak taon ti mangimartyakan ka no agradwar ka. Wen, tatang? Asino kumangay ti mangimartya kanyak no di da kayo? Pakaragsakak launay, anak ka. Si kamot ti masabat kaw, ikaw. Ay, way nandang. Napanak man ijay daya. Na nagsingirak iti impautang ko anat natang ijay. Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka de, ti panagadal na. Wen, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumatla ti maisagot no makaadal. Ket barang agradwar itaatawid. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inal daw ti amuna. Ay ket magbagaam Ay kanayon ko abagbagaan, ngem saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa'y jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngem jay anak kaw, ay sakit ti ulaw. Anya ngay nga rawd. Anusam abagbagaan. Takas tala ti biyag, andang. Adda anak, anasaya at ti ugali kan aramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikotak. Hoy, Rosal, kastam kadilatan. Nakapupok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti paglod ko, nanang. Anya, awan at talaga babain mo, anya. Tadumawat kalata kanyak iti paglod mo. Katwan asino ko mga ti pagdawatak? No di da kayo naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadal. Ingka makitagad. Tapno adda paglod mo. Tamanipod ita. Saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino ko mga iti pakitagadak. Ingka aglakoy dya tsindaan. Tulungan na ka aglakaw. Ay, mabainak lakit ding aglako, nanang. Katagyan kamot iti pwesto. Saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kayat makita dakdag iti amamok. Asyak, kat aglaklako aklaang itinatang. No kasta,
Agsapol ka iti sabali apakitaggadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Jak kayat, nanang. Ay, matukol dagito nagaatid dog agkukok. Ingka nga ron makiburas iti natang dala kay ikaw. Ay, jak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan, jak kayat ti mainitan. Anya nga rod ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mo't? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong. Aya, nanang. Ay, Rosal, no kumatagad-adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Baka umat ti sermon nyo. Laglagi pa manan na ito ibagakan ka Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Kastamanan ti bagayon. Uray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mo't? Kasadot mo amin. Ti mga la ti paggagatam, Rosal. Hoy, Gino, si kamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Wen minda, si kaman laang ti Armak. Anya? Umay nakarman? Wen, si ka ti Armak, gaputan na sayaat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismaya akin ko na idi pay laang. Ket na amiris ko, asi kagayam ti kayat ko. Engam, agad adal tapay laang, Gino. Hamaan ano? Saan tamat abay-bay anti panagadal ta Kan, aggraduar ta itaatawan. Engam. Saan ka apilita namang sungbat kanyak? Gino. Aggraduar tapay, sakbay asong batan ka. Total, agpada tamot nga aggraduar iti daytoy atawan. Sige nga, Rod. Basta, datalat ta ti agkuykuyog Sigud mat. Kanayon kalata adagasan dito'y balayo, numapantay di pagadalan. Kastamot asigud ti aramidam. Rumwarta pa'y iti Domingo. Rumwarta manen inton bigat, ta Domingo. Inta makimisa. Kalpasan na, mapantag pag napag na ije parke. Wala. Sige, awan parikot iti dayta. Ket, sapay la ko mga Rod, ta santong agbaliw ti kapanunutam. Asong batan nakto, inton makagraduar ta. Wan, basta agturpos tapay nga umuna. Dayta ti karit kadata. Agturpos tapay nga umuna, sakbay nga agayan ayat ta. Imayak dito balayo. Tadi kamutan sumarsarong kar ije balay, dun. Adda ka di ibagam? Gapu tadi nakmutan sarsarong karan. Kung amin. Dinak ka din kayat. Sinong batan kamat Kayat na asawan, agayan ayatan. Kung amin. Nagbabawi ak. Panggap ko kumati mapani di balayo ita, ta kasarita ka. Ngam apagisumat nga imay ka. Kung amin. Nagbaliw ti panagayat ko ken ka, Rosal. Mas kayat ko tayo kaopisinaak na nagagat. Anya? Well, nagagat nga agtrabaho para iti kabsat na. Iso ti mang papaadal iti kabsat na. Nasingpet abalasang. Anya? Kayat mo asawan? Di na kun kayat. Well, saan ka na kayat? Ngamin, namuak asadot ka. Kasadot mo ti agadal. Ken kasadot mo ti amin na trabaho. Di mo pa'y matulungan lagi ti dadakkel mong agtrabaho. Dinto tawan mo't aramida mi di balayo. Ultimo kawis mo kat di mo pa'y mailaba. Sino tinagidanon kan kakadagita? Pinalpaliiw ka. Kat kasta tinapaliiw ko. Nadismaya akan ka, Rosal. Pudno, anapintas ka, ngam sadot ka mat. Diyak kayat ti kasken kang agbalin nga ina, ti bangunag a pamilya. Kwa? Pasensya ka na, ngam saan kan akayat. Kat addan sa bali akayat ko. Saan ka gayam nga ay ayatan? Anyamat tananang. Sapay ay ayatak ni Dundun. Agam kasti tinaramid na kanyak.
Imbabawi na, ti panagayat na. Asino kumatisaan amadismayakan ka ngay. Sadot ka mat ita. No saan ka kumanga anak, ay papanawon ka lang dito balayan. Ngamen, ultimo aginaw iti nanganam. Katsyak pay laang nga inam ti aginaw. Tanudyak inawan, ay agbuot dan di talababaw. Nanang. O, kita am da Gino ken Minda. Agradwar dan ita atawan. No kumatain tuloy mo tinagadal. Da agradwar ka kumamot ita. Nanang. Day tamanin ti bagayon. Ay, Rosal. Kukuam tulatan ti umapapal ako na. Nanang. No di ka pa'y lagbalbaliw, awan na saya at apagbanagan ti biyag mo. Kat awan mayat abarukan ka, gaputa sadut ka. No adaman, madismayada mo't laang adagos, kat i-break da ka. Ni, adda kayo mo't adwa. Adda ka di ibagayo? Agradwar kamin ka ni Gino, Minda. Maawis kan to iti blowout mi, Wang. At damat basit sa gana mi. Iso maawis kayo akakaaroba mi. Sige Kita to no makaumayak. Apay kumadi ka makaumay. Kat awan matlar aramidam dito balayaw. Adda ka matla dito yung agtugtugaw. Ha? Kwa. Amangan nadan to papanak. Basta umay kanto. Agraragsak tayon to ijibalay. Ala, adda kan kalata, Rosal. Umay ka man kan saan? Si kalata ti makaam mo. Na, anya ti pagsangsangit ha, Rosal. Ngamen, nakitak dagiti ladawan damin da kan Gino iti Facebook. Naggraduar da, nanang. Kat, Umapalak ka na kwada. umapal ka? Kat sadot kamat nga agadal. Nanang. Oh, anya ngay. Di hosto je kunakken kay day. Ako kwanto ti umapapal no di ka makaadal. Dagiti kataubam kat nakagradwardan. Ay, sinayang mula ti tawag. Nanang. Okay? Anya ti makunam ita? Ituloy konto ti agadal, nanang. Kaya't kumuti makagraduan akas kadaminda kan Gino. Kan oray kunaam nga ituloy mo ti agadal, tasadot kan tumot lang. Ultimo badom, siyak ti aglaba. Nanang. Sige, ituloy mo to ti agadal. Kanas kan nga agbalbaliw kan. Agagat kan iti anyaman at trabaho dito balay. Taawan sirbina nga agadal ka no sadot kan tumot lang. Wan nanang, agbalbaliw ako na talaga. Manipod ita, agagat akon. Aramid di pa kakitaan, Rosal. Saan nga iti saulaan? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, Kastalatibiyag. Di kagda nagkasinsin. Bayadak to ti utangak kan ka 3,000. Igatan ko lang iti kay kan pulseras. Unay kan pidring. Apay nga minanas kan agpamarang kabak ng iterarmam. Kundi sagot ka kan kwa na. Ngam utang mo't gayam ti paggatang mo. Ay na, bayanak ka di kasinsin. Takas talatibiyag Kanya-kanyang diskarte ako nada. No saan ka nga agdiskarte? Kasano kumangarod nga agbaligi ka? Oy, laglagi pamday ito ibagak yun kakasinsin. Nakababain ka no agimbabak nang ka. Anya kumangay ti pagbainak. Alagid din. Mudtuyin tayo utangak at 3,000. Tabayadak tumutlaang. Intun maadaanak itinatalgad at trabaho. Pangsweldok nga rod kadag iti karpintero ti kwartak. Ita, Di saan mo pailay da aswelduan? saan ko manalpas ti dakil abalay ko? No diga po kadakwada.
Iso anas ken asaan met amadele ti sweldo da. Ikan nakit din iti ututanga kasinsin. Ang manun tinaur no nga utang mo. Addan 30,000, tadi ka mo tagbaybayad. 30,000 laang. Nagbasit. Bayadak to ka di. Kat na yun nakpay. Pautangan nak ita. Tabayadak to matlaang. Naa, sino nga dito nakamotor asa nga ilay? Wan nga raw. Nay, kaslabak ng mag. Kasla modelo amag na. Nana. Dito diti balay ni Miss Tigidig. Ayuwan ba raw? Anak may ni Juana Tigidig. Sino ka kaday barawk? Kan adapay awit mo cake sa amot dayta. Ta adapay ribon na. Awan, tata. Sarong karak ko man ni Miss Tigidig. Ay ala umay kabarog. Sumrak kayo di tabalay. Tay nakayaban ni Juana di tabangir abalay. Napan ngamin nakikaro ba? Ay sige nana. Sumrak tayo nga rodan. Taurayak ni Miss Tigidig. Ay na, kunak no asino itayan ti sa nga ili. Si kamot gayam Pedro. Wan, Miss Tigidig. Ay na din akong awagan iti Miss Tigidig. Huwan ako namlatan. O sige, Juana. Adto'y tiginatang ko akay para kan ka. Oh? Ni, kasla nangina akik dayta. Wan! Katno ije kalatakan apaggatangan iti kik tinanggatangak iti dayta. Ha? Talaga? Ay na, imbag man tadaing gatang mo iti nangina akik. Kastala ti biyaga. Tibak nang magatang na ti kayat na. Nga oray nangina makan. Ay na, talaga nga rodabak ng ka, Pedro. Ay, sa anak ang nagbabawi iti panagamamuta. Ayun Kat, anya ti gagaram, ta nakapasyar ka. Gagangay ti baro akas kanyak. Sarungkaran na ti balasang akas kan ka. Oh? O sige, awan mo't parikot. Imayak, tapno agaram kan ka, Juana. May saak abak na. Isuasan kantong agbabawi ng sungbatan na. Kasta ka di, Pedro. Wen, Juana. Bak na nga kunak manin. Kat nusong batan nak to. Ipay ko amin akayat mo. Tabak nangak namin. Ala, Pedro, sungbatan kang rodon. O sige, agayan ayat panadagos. Agyaman na. Ay, narakop nakmat tinadagos. Ayun gaputa sinumbatan nakmat adagos. Iso nga inarakop kamat adagos Ita, agayan ayatan. Wala, Pedro. Ket gaputa sinumbatan nakadagos. Apulos adi ka nagpakipot. Sagutan kay ti pulseras. Adtoy. Ha? Ay na. Ay, thank you, love. Kasta. Love, ti awag mo kanyak. Love, ti inawag ta. Love. With love. Kat manipod ita. Kasta ti awag ta iti tunggal maysa. Love. Ala, love. Ipasuot kun kan kada ito'y pulseras. Manungay ti pinanggatang mo iti day ta pulseras, love. Sa nga ribulaeng, Nanginalatan o para kanya. nalakalang dayta. Sa nabale, tabak na nga, love. Igatangan kan tumanan iti sa bali. Daytay, nanginginapay. Hoy, Juana, sinong batam ka di daya a rich man? Uwin nanang, sinong bata kadagos taamangan mo makakita iti sa bali. Baknang ko naman. Maag. Anya ama ag-asasawa mo't lakay? Di mo pa'y kaya, ta rich man ti gusto ka ni Juana nga anak ta. Sa bagay, nagpintas ka nga min anak ko. Iso nga gusto ni rich man ken ka. Sa dinaw tinakaamamwam iti dadya alalakay, Juana.
Ijay ili, tatang. Naamamok iti may sa fast food. Apag iso idi mapan merienda. Idi masidog nga agpailibre mabisin. Anya, baknang agpailibray. Nasipdot ngamin ti wallet na. Kat nabisinan, idi kinamat na tinang sipdot iti wallet na. Oho, daklam amatay. Ay, di ka man agbalin a kontrabida, lakay. Kaayan ayat ko ni Pedro, nanang, tatang. Kat kas makita yumat. Suot kun da ito'y pulseras ngayon tad na. Kan naramanan yumutin tinangin na akay aginatang na para kanya. Wen, anak ko. Siguro, saan laang apulseras kan kel ti itad nantokan ka? Tanya ko matinam na maam nga itinantaw ko ni Juana. Ikananto iti house and lot. Ay, saos! Agtagtagainap kan sa bakal. Ay katanya ti amom no pumudno ti imbaga. Di kad mayat ko ma. Tapno mapadasan tayon to magtiag na iti napintas kan dakkal abalay. Sumarting kayaw. Ala, nanang, bayamo ni tatang. Ta sigurado apumod nun to timbaga. Sagutan na to ni Pedro iti house and lot. Adamot gayam sa nga ilim, Cora. Arong timing ti imayak ko. Ayos laeng, Juana. Asino day ka sa nga ilim? Nicolas sa boyfriend ko. Taga Kapangibang a barangay. Juana, iso Nicolas. Nicolas, iso ni Juana. Kumusta, Juana? Ayos laeng, mat. Cora, bak nang ka dito'y boyfriend mo? Akas iti boyfriend ko. Ha? Kwa? Sana ka baknang. Agmulmulak lang itinatnateng. Ay, awan ang arod, Cora. Inatiw ka. Ngamin, bak nang jay kaayan ayat ko. O, makitam day toy. Adda pulseras asagot na kanya ko. Ay, kasta ka di? Kasi ka, adda ka di sagot day ta boyfriend mo kan ka. Saan ko akali kaguman ti anyaman ana materyalan na banag, Juana? Oo, kunamla day ta Gapo ta pobre lang day ta kaayan ayat mo. Asino ka di ti kaayan ayat mo? Ni Pedro, iti kabang-ibang a barangay. Ha? Yam amo kanto kan kuana. Kit sigurado, umapal kanto kanya. Pedro? Pedro tinaganti kaayan ayat mo? Wan, adayo anatata ngam iti sika. Kastagayam. Adda ka di ladawan na dita cellphone mo. Mabalin ka di akitaan ti rupa na. Ay, mabit lang Aha. Oh, Kitaak man, lumapagtalkan mo't lang ti rupa na. aduay, kitaan nyo. Ni kasinsin Pedro. Oh, di mo mulagatan tiladawan ni Pedro Kulas. Ngamin, natataer da ito ngam itisik ka. Isugayam ti boyfriend mo abak nang. Ket sinagutan na kay ti pulseras. Ingatangan nak pa itinanginaki ka. Ay, kasjay ati boyfriend. Sweet launay. Nasaya at mat nga rod. Ta nakatumpong ka itibak ng a boyfriend. Wala, kutsi ka. Kaasimot. Ngamin, saan abak nang dayta boyfriend mo? Sapay ko mga rod, ta naragsak ka dita boyfriend mo abak ng Juana. Agkabaranggayan gayam ti girlfriend mo kan ti girlfriend ko. Diyak mo day ta Wayne, Juana tinaganti kaayan ayat mo. Saan ka di? Juana tigidig? Wen, ni Juana. Nagpintas, saan ka day? Si kagayam ti boyfriend na abak nang. Wen, kat ita, agayan ayat kamin. Tao muna pa'y lang apanang pasyar kun Juana. Sinong batan na kun adagos? Kasinsin ka, ngemjak kayat ti panagpampamarang mo, amay sa kaabak nang. Ket, kas tala tibiyag kasinsin. Kanya-kanyang diskarte itibiyag ako nada. No awan diskarte mi itibiyag.
Kasano nga rod nga agbaligi ka? Oo. No adda ko man nasayat at diskartem, di pod no kumabak nang ka. Ngalakid din kasinsin. Pangutangan nakid din iti 2,000. Ken bulodak tay may sa motor mo. Si kamot ti mangar-aramat iti kabarbaro a motor ko. Saan nabale kasinsin? Ta saan ko atagikuan? Apay nga minna di ka trabaho, tapno makagatang ka iti motor mo. Agsapulak to ah. Kaanon to pay? Aging gayta, papakpakan ka pa ilang kadananang kang tatang mo. Nagadukid din nga imbaga mo na ya. Alagid din. Pautangan nak iti 2,000. Pasensya ka pa ilang dito'y ginatang ko ha. Karnilang o patakilo. Pailutom ka ni nanang mo. Tasidaan tayo ita apangal daw. Ha? Nagadunday ta upat a kilo. Tapno mabsug tayo. Ay na, italamanan ang makaraman kami ti karne. Ngamin, pasig anatang tisid-sidaan mi. Iso nga rod agi matang ako. Tapno agsasango tayo amangan dito balayo. O sige, tapailutok kininanang. Ay na, nagado at talaga ti kwartam. Tagimatang kapay iti sidaan tayo. Basta sika. Ay ayatan ka nga minwana. Damok pa'y lapan nakakita kan ka. Ay ayatan kan. Kasta ka di? Siyempre, napintasak ngamin. Ket siyak ti maibagay kan ka. Ngamin, bak na nga. Ket anya nga iti kayat mo nga isagot ko kan ka. Iti sumaruno nga umayak. Masagutan na ka di iti house and lot. House and lot. Bak nang ka saan ka di? O di ka ba ilanak nga road asagutan iti house and lot? Ay una. Kinapudno na. Kalkalpas tayong paaramid ko adakal abalay ko. Oh, talaga? Day giant isagot ko kan ka. Saan pa nga ita? Isagot ko kan ka. Inton agkalay sata. Talaga? Ay na, kaya't ko kumamakita tila dawan ti balay nga isagot mo to kanya. Ala, bayam. Tainton sumaruno nga umayak. Ipakitak to kan katiladawan. Tiga barbaro abalay ko. Ala, mangan kalat tabarok. Tado mo tayo nakarni ang ginatang mau. Naimas ti na may akanang luto. Ay na. Ay, una na. Ay, naimas nga ron. Dali, di pa'y makasaon. Nagsuba pa eh. Nakamamol. Pedro Baraw, nagadumot tan ti karnengen kabil mo dita plata. Ala ni tatang, tila madmadlaw da. Hoy, laka. No di ka mangan, umadayo ka dito'y kusina. Kasano ko maamangan, kat kaslabo ko dan namutan day tasidaan. Ay, uwan nga agpaiso barok. Tilmon ka, tilmon. Sakat nagado ti karne dita plato. Ad-ado ti karne, ngamtiin na po. Maltutan ka la kuma. Ay, nagpaluto lagayam diti balay, tay sumot na ti makaan. Adaw! Ay nakuha na, kas laluk-lukwon na kalaang na jaabid raw. Baknang ako nam, kas lasaan mo't nakasidsiday ti karnay. Dandani binukudan na tayo na ilutaw. Api ngamin adiyo inluto amin nanang. Jak matamaw, narawat gayam iti karne ni Pedro. Ala, sana bale, ta isumot tinanggatang. Panik ni kaman, no puno abak nang di kaayan-ayat makuha na. Kasano kuma? Sumurot kan to di balay da, panik ni kam no nasaliwan-wan at talaga ti panagbiag da. Ha? Nasken ka di pa'y nga aramidan ni Juana dayta. Kaslang amin aging babak ng laing may. Adda motor na nagpintas. Nanginaday jay, iso abak na nga talaga. Iso nga raw nga amuan ni Juana ti kinapudnaw. Ngamen, kasladyak patsyan abak nang dadya apid raw. Ngay, apa picturam ti kabarbaro abalay ko, Pedro? Ipagitak lang kan ni Juana. Sagutak kano iti house and lot. Anya? Pagparangak abalay ko daytoy balay mo. Anya?
Di ka agda nagkasinsin. Pamaranglaeng. Ti amo ni Juana. Baknangak a talaga. Ay, agar aramid ka iti pa kay baba inam. Kasinsin. Kwartam man. Tabayadak tumatlaeng. Tapno da kwartam, umay ka. Agtrabaho ka iti talon ko. Tangdanan ka. Anya? Pagtrabahon nak iti talon mo? Siyak ang nagtaar a lalaki? Tapisan kan na eh. Si kakit di mat kasinsin. Pagtrabahon nakit din iti talon mo. Di pa'y kat madadaal ti kinataar kuno kasta. Ay awan mon, kasinsin. Saan ang alimpyo ti panunot mo? Alakit din kasinsin. Ikan na kun iti kwarta. Tabayadak tumutlaeng. Idi pa'y lang a pinapautangan ka. Ngempulos adi ka agbayad. Iso nga ita, saan ka na pautangan? Maudin da ito'y kasinsin. Pautangan nak iti 10,000. Bayadak tumutlaeng. O sige, pautangan ka. Angam na maudin da ito Kanas kan ngagtrabaho ka. Tapno makabayad ka iti inututang mo kanya. Awan kasinsin. Ingam buludak pa lang dyan motor mo Di kagdanag. Tay sublik matlaeng. Usarak lang amang sarungkar kani Juana girlfriend ko. Ay na, nagpintas gayam ti balay mo akabarbaro, Pedro. Nagdakkel a balay. Ay katuan tabak nangak nga road. Di siyempre, dakkel ti balay ko. Kano tangarod ngagkalaysa. Tapno isagot mon kanyak dayta a balay. Kayat mo nga kasartan? Awanin ti sa pulag pay. Agkalaysatan, Pedro. Sige, ibagak kadang iti dadakkel ko. Taumay kaminto dumanaw. Nagpintas mo tayo na ta motor mo, Pedro Barok. Ay una, napintas a talaga. Da siyempre, baknangak ngamin. Isu ang makagatangak iti kastoy a motor. Tangay baknang kaanya, Pedro. Mabalin mo siguro nga isagot kanyak dahi ta motor mo. Wan Barok. Tapno damat ipalastog ko Nalakalakin ka dahi ta, tabak nang ka, saan ka dahi? Una, sige, kukuha mo dahito yung motor, tata. Ibatik kan ka dahito yung motor. Ayan nga, iti papeles dahi ta motor. Ay, aday jay balay, tata. Bayamon jay papeles na. Basta't importante, kukuha mo dahito yung motor. Isagot ko kan ka, nga agbalin a katuganga. Anya? Impadawat mo iti amat ti kaayan-ayat mo ti motor ko akabarbaro, Pedro? Huwag kasinsin. Saan na balay, tabak ng kamot? Ado ti kwartam. Makagatang kantumanan iti sa balay. Nagawan kat ababain man! Anday ko, apay nga dinanog na kasinsin. Awan na talaga ti babain mo niya! Ipadawat mo ti saan mo ako kwa? Saan na balay a kasinsin? Katugangag tubot lang, day jay. Isobay amon. Takukwanan dyan motor mo. Nagawan na talaga ti babain mo. Nagawan pa anak-nakan mo. Ay nakasinsin. Anya langan ti mapasamak kan no kastamlatan. Imbag kumamit no nagagat kang agtrabaho. Tabarang pumudno abumaknang ka. Ngam saan mo't nga road? Tasadot ka mait. Bayamon tayo motor mo kasinsin. Regalo mo kanyak day jay. Ay na! Juana, adda kami ka Nicolas. Ay, kaduan day ta nakurapay a boyfriend mo. Apay, anya ti maipaay ko. Ay, anda na ng kantatang mo, Juana. Adada siguron iti dalanda. Napanda ngamin naglako iti natang itay agsapa. Ay, kaasimot dagiti dadakkel mo. Mapandaglaklako iti natang. Idinto tasi ka. Kat adda kala dito balayo ako nano asino ka, senyorita. Umapal ka lang. Anya ko matiapalakpan ka. Ngamin, bak nang ti boyfriend ko. Idinto ta nakurapay lang ti boyfriend mo. Napimpintas to at ibiyag ko ngamsika. Sa bagay, kasta na ti biyag. Adda swerte, adda malas. Siyak jay swerte.
kat si katay malas. Sige. Sawom laang ti kayat mo, Juana. Juana, urayan mi ti isa sangpet dananang kantatang mo. Tadda kayat ko nga ibaga kada kayo. Kinapuno na baraw. Tinisting ko laang lepid raw. No talaga nga ipadawat na ti motor na. Ang natural, tayong padawat na kanyak. Ang kitday, isublik mo't laang. Saan na ang motor day jay, tata? No di kat kukwak, bulbuluden na laeng. No kasta, agin babak ng lagayam ni Pedro. Wala na. Agim babak ng laeng day jay. Saan ko apa nang dadahal kan kwa na? Ngam kinapudno na kat kasinsin ko ni Pedro. Tsak magustuhan ti aramid na? Agasam ta impadawat na ti motor ko akabarbaro? Mala, isublik kan ka ti motor mo baraw. Saan kumatkat at tagikwaan na jay? No di kat tinisting ko laang ni Pedro. Awang bibiyang ko, no agayan ayat man dahwana kan Pedro. Kat addaday ta kini Juana, no kayat napay ti kasinsin ko. Anya, inala ni Kulas ti motor ko, tata? Saan mo ang motor na jay? Kat ti impakitam ka ni Juana aladawan ti balay, ako nam akukwam. Ngay sagot munto ka ni Juana ako nam, balay gayam ni Kulas. Ha, Ha? Kunam abak ng ka, Pedro. Iso asinungbatan ka, Dagos. Ngam saan mo't gayam? kwa, Nagwara sa hindi ti barangay may tinaramid mo. Taing chismis gayam tay chismusa akarro ba? anya, Nakababain ka, Pedro. Kunam abak ng ka. Ngam saan mo't gayam? Agin babak ng kalagayam. kwa ngamin, Juana. Sikat tiga po na. Ti ayat ko asong batan ha. Iso akas jay ti inaramit ko. Ha? Saan ka mo't gayam abak ng? Ni mo't gayam kulas nga inuyaw ko tibak ng. Sorry, Juana. Sige, rumwar kan dito'y balay mi. Saan kan akayat? Bak ng tikayat ko. Saan asika? Basol mo da ito'y kasinsin. Apay nga impudnom kada Juana sa anak abak nang. Gaputa jakon magustuhan ti aramid mo. Anya nga ita. Kababain na kaun. Sikamat lang tinagaramid iti pa kay babainam. Gapo iti daytang inaramid mo. Saan ko nabayadan dagiti utang ko kan ka? Nakabirok ka iti rason mo. Tapno saan ka ngagbayad? Sige. Saan ka nasingirin? Ngem ultimo meten. Saan kanton ang makautang kanyak iti kwarta? Naglastog ka matan. Abay, si kalang ayat mabalin na pagutangan. Amin nakaruba dito'y barangay tayo, amudan ti kinataom. Asika ket agim babak nang, kensadot. Awan, ti agtalagken ka. Ha, Ay nakasinsin, tay kunakken ka idi. Nakababain ka no agim babak nang ka. Iso nga ita, aggaget kan amangged tapno bumaknang ka. kasinsin. Agbalbaliw kan, kasinsin. Ditan tinaggibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana, nakababain ka, no agim babaknang ka. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Na, apay anak kami suot ka dita abak-bakatan. Ay masurunak! Ado ti murang ngam nakiasawa mo't ti para laba, ani Rubey. Na, anya nga ron nga ay bakit? Karbengan na ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laeng ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sa balen ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron man. Apay analiday ka.
Damo akasangay ti anak ta inton bigat nga maawampay sa gana na. Adala ang basit apansit dita nga kurang pay Ricardo na. Sa nabali ata makatawan na pay lang mo. Di na pay amo ti agreklamo na awan adu asagana. Inakbuludon dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngay nakbumulot. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papankan ka. Ayan ka din ni nanang, tatang. Napansamat na kitsinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara ken tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayong tuway dya balayin ton bigat. Apay nga gluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawon gaya man ni baby. Ay, agsublikan to. Doon sumangpat ni nanang mau. Diyak amo dagita bulbuludem. Isaw ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw tang. Ay katun na. Saan ko nga minabibyangan dagiti alikaman iti kusina. Mapanak nga roden tang. Amang ano makariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay pinanawam nga ay. Alain ka nga ruden. Amang ano agsangit no makariing. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, darasin! Imbag na nagkita tayo dito ibang kagante. Mapan kayo man iti balay takadwan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawon ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawon na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakit basit na pagsasangwan tayo, mabalinoy. Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti ubeng? Dahil nga rod, timbaga ka ni Ruby anday. Kuna na nga minakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni baby. Saan aday ta sagana ti importantay? Nagyaman kami ta maawatan nyo ante. Imbag to lang adan to kawadwadan na, ta nayunan minto ti sagana. Umian gayam dagiti kakabsat mo dito, Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbuludan ti ulis dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Labaak mat sakbay nga isubli. Jay tupay pinggan kat nasiputak abinilang da pay sakbay nga inalada. Kasta ka di. Amangan no kunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawaten ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumati ado nga alikaman da. No adda ito da. Kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko na, pati ulas, kas kada ikaman, buludan. Pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikaman mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, day takot tay kunak nga agaganat ka makiasawa. Ayan nga ita. Buludam samot aminan. Nagadumat ti alikaman yun na. Apay no ipadawat yun la kanya kung ti daduma. Ay, inton matayak. Tadan to itad ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikaman ko. Saan ka di amay mayat no ita takasapulak unay nanang? Ay, saan nga road? Tama nga no madadaol yo. Halaon yun to, inton awanak. Kasapulak ko maita kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Apay nga ubam day ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang. Ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi. Apay ngay. Malala. Atoy, ala mo ti karga to'y walit kaw. Imbag lang nga inayon yung apaggatang iti agas na.
Ay na, agyaman ako na itang. Saan ko mga awatan ng basit nga minti kwarta? Ay, nait-ited ko nga ron na pagnayon yaw. Sigurado akasapulan ti ubaeng ti paggatang iti agas. Agyaman ako na itikin naman nakaawat yutang. Sapay ko ma, tama kasubalit kaminto. Ay na, saan ka di aday ta pa nagsubalit ti panunutay manakaw? Ala, ipanmukid din ti ubing iti ospital, tapno masigaw. Anya ka di tinapasamak iti ubing, Mare. Idinadamag ko nga da kayo dito ospital, imaya ka dagos. Pulmonya ka no, Mare. Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubing kat atakaran ti sakit. Sapay awan dakkel agad da kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagdanag, Mare. Saan ko abaybay anti inanak ko iti bunyag. Ay na, agyaman ako na ikan kamare. Sapay ko mata ni Apo Diyos ti mang sumalit iti kinasingpet mo. Ay, wen, Mare. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko. Bak nang kansamot itan pagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kuma, servidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, Mare. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Kanya man ang tinakautangam. Intayak nga rod, angam na bakmat. Ay na, day taket sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iji ospital. Anya? Ay, apay asan asyak tinang tadam iti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited kukan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak. Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan ng abak. Bilang man, no namin ano kamot anaabak. Imbaglakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagam ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakag. Nagalas adenggan day bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mo ko na. Baby nga rodan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabos mo to. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay ngagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan ka pimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ah, Sana bagay. Imbag ta imay ka dito tsindaan. Kaya't mo ka dito agabroad. Abroad? Anya nga iti kastusat nga abroad. Ada kabsat ko iti Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware. Nasingpet damot ka no ijay. Awan mat aramatag ang mapanijay. Makaammo ka nun ti employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka kanot employer mo iti aramatam. Nasingpet nga ta day nga employer. Nasingpot ka employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no di employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. sino nga tinakita da ama panijayan ti kapsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpet da ka no. Kaya't mo kanitimapan, babes? Tapno maisagana ta kumati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadakkel tamat ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapaw, kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak, kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta kwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire, tanasingpet da.
Da kayo mat nang, ada ka di bagayo? Ala, man dagiti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Ti ka di inted na kanyak nang? Ah, apay ko mga ited na kat alikaman ijay balay dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo nang. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mimot nga road. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man nang. Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mo't nabati ija balayo. Ay ladingitag. Ang kasapulan mi may, taagpatrabaho kami. Alaan nyo ang arod nang. Takukwayo mo't nga rod. Nalpasan ti amin ang kasapulan tapno ag-flight kan, mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang to direct hiring nga may. Nagbiit matan. Kunak na mabayag pay. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten na kakano ti kabsat ko iji airport, iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan? Mas daw lakit di ti asawak no maamuan na dandan niya ako nag-flight. Wen bareng agbaliw mo ti panagbiag mo, maray. Mapadakkel mo ti balayaw. Kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman ak unay kan ka, amare. Sikat ti empay ti Diyos, amang tulong kanyak itirigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak mat unay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Ilepas ko laang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes. May mayat matlang no saan tayo nagsisina kada baby? Uwan, babes. Saan kayo amadanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan mi iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbaga. Kinalaat na kami. Uwan atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninamnama akas to'y tigasat mo? Uwan nga rod tang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kanipay ija abroad. Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. Nasaya at dayta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen aplato kas kada malukong. Ited ko kan kantidaduma, anak ko. Ay, saanan nang? Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumawdawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang? Ay na, bakit? Itapay akabaalan natin gumatang. Idi pa'y kumaa nga agkasapulan tap natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pa bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay. Ay, wan. Naamiris ko ang nagbidutak gayam. Sa anak anagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko. No kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagurayan aging gay ti bigat ti karubam, no mabalin mo itan at tulungan. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biag. Magda! Woo!
Magda! Umay ka man dito, oy! Coming, honey! Hani nga. Anya manin da ito'y simangpat a parcel maun. Ay, yes! Naa. Ay! Simang patan dya order ko. Ay, mas dawak man, tanagbit a simang pat. Ni? Kat no karo order ko lang, edi kalman. Ay, anya man daytan. Sagmamanaw. Ay na, nalakalaang daytoy lakay. Bigbigat ngam ag-high blood ka. Ay na, nagpogi at talaga to'y lakay ko. Ay, di nak maala iti kasta nga style mo. Sika, Magda, ah. Inaldaw kay den nga da sumangput nga order mo a parcel. Pagsidsidaan na kami kadagiti anak mo iti kapikin asukar. Ay na, honey. Nagbasit lang daytoy parcel ko. Kasla, kadakkel ti kahon ti puspuro. Anyakot adanag mo na ya. Anya nga ruti karga na. Kwa, honey. Lip balm kan collagen serum. Ah. Tapno pumintas mo't atoy misis mo amang dungdong mo kan ka. Iti kas taunay. Puro papintas. Saan ka mangarod a pumimpintas? Ah? Kay manuday tangay. Nalakalaan ko nakmat. Nakasale ngamin. Ay na, 4,200 laang, honey. Anya. Upat aribo day ta akabasit ti order. Ay, sana bale. Installment mat daytoy. May bladakan kan. Nay, agbayad ka iti nasarok a 4,000. Idinto tawan ti budget para iti kapikan asukar. Ay na, saan ka kading nga agong ungat, honey? Ay tandanam, nakatamtam na iti kapik iti eksapa. Tawan asukar na. Uy, Magda! Kumarik, Magda! Ay, si kamot gaya, my beshi. Agoray ka, Maray. Takit kita an imbag day tabibig mo. Ha? No inusar mo jay, inflex mo jay Facebook. Ako nam anak kanini na alipbam. Ay, amo mare, nasurok nga upat aribo day chay. Wan nga raw. Medyo pimuskul to'y bibig ko niya. Kasla jay uso ita abibig dagiti artista. Wan nga raw, Maray. Kun nagsilang dagita bibig mo. Kunana ngamin ijay, nga itilas od ti pitong aldaw, makitan ti resulta na. Oh, anya nga ti madlaw mo di ti rupak. Adamo lat pekas-pekas mo. Ay na, agpukaw to dagita mare. Kalpasan ti pitong aldaw. Ay, inusar mo mutan, di ko nam anangin na a collagen serum. Katuan, di mo aya madlaw a medyo naglightan di pikas ko. Wan nga agpaiso. Medyo agpukpukawan dagiti pekas mo. Ay, way, nag-like ka din ija inflex ko. Katuan, siya pa'y team mo na nag-like, ah. Hanggang saan kamot nag-comment? Ay, masapol pa'y ti pa nag-comment, aya. Sige, madamdaman tong, tani, aglablaba akpay. Kita mo dagito lalaba ka, nagabsuaw. Papanam, nakasukat ka man. Ay na, mapan ko man padasan di baro akaluklukat asalun di ta ili. Adda, aya. Wan, adda ka no opening sale da. Nukas na, agpapukis ka. Agpakulayak pa iti buok. Kan, padasak man jay nail extension nga ibagbagada. Kasano ka ngay amakalaban no agpa-nail extension ka. Kat, anya ngay nga ruti usar nila kay ko, no jak paglabaan. Ay na! Super duper bungga ka, madam! No daytoy akulay ti buok ti ipadas mo. Aya, ti kayat ko, dayjay adda platinum highlight na ha? Jay medyo agpink, kas jay. Kasla K-pop. Ay na! Nagmayat day ta pinilim a kulor, madam! Kan dagiti ko kayat ko nga adda glitters na. Tapno no ingatok nga agpalawagak, sumilap. Kas jay. Ay na! Ayun, madam! Gets con! Ay na! Nagswerte ka laki din a customer mi aya!
Gaputa kayat mo apumintas. Ma-avail mo ang jay promo mi. Rumbang laang nga da discount ko. Ay, syempre Buy one, take one ako nada. 10,000, nakapackage amin ditan. 10,000? Naka-promo daytan? Ay, awan mo't igam ko akas ta kwarta ita. Ay na, can afford ka, madam. Si kapay mo't a super bongga. Ada nalagip ko. Ni Auntie Linda. Awan, iso. Oh, anya ngay, madam. Rugyan ka na papintasan. Sige. Nagadupay kilala ba? Ay, aldawon, jak pa'y nakaluto. Ni Nana Linda ti lumabas na. Nana Linda, mabit man lang. Apay. Jengay ututanga. Ay na, aguray ka Dominga. Taam mo mat kanyak. Un-una ag apautangan dagiti ada emergency na. Ni, saan kit din nga emergency? Di awan igatang ko iti bagas may. Ada mo trabaho nila kay Mau. Ah? Intun sumarunukan taon. Tanay. Kaipat patulod ko ti kwarta kan ni Magdata. Emergency ka no nga main. Emergency? Kasano ko mga adda emergency na? Kastaunay ti pa nagpapapintas na. Kano nag-text kanya kada kano ija ospital. Ospital? Kano na pan nagpaparlor? Nailigos nga ta ijay parlor, iso ang nagpaitaray ija ospital? Ay kasta mo tin text na. Oray basa aday ito'y text na kanya. Oh, dayta. Manang Linda, pabuludan nakman iti kwarta, taaddaak dito'y ospital. Emergency, please. Ha? Apay, diyo kitkitaan dagiti ifleflex na ijay Facebook? Amo kaya mo ti agpispis ba? Ha? Ay, ala. Urayak la sumgar iti dayto nga aramiden ni Magda. Oy, Magda. Imal aldawan ang nakakumot ka dita. Apay, agan ano ka? Ni, awan pa'y makan, mabisbisi na ko na naggapo iji construction. Hindi ka pa'y nakaluto. Naggadupay alalabaam. Agsakit, takla ko. Na, agsakit ka. Nagsaranta ka, pinanawak itay bigat. Ikataman takumot mo. Malaminak nga road. Anya? Nagpaypayagpagak. Iso ang nakaulis, Anya, tinasakit ka. Bakit? Ay, amin. Nasakit. Ah, Ay, no. Paglabaan nakpailaang kas ka na paglutuan. ay, wa. Jack maamu ang masakit ka. Ay, buri ka, tadapadapang ka. Nung Ay, nagpaypayagpagak ko na magkangka. Ah, Ay na, awan ti asim iti asawam. Siyak kailangan mo ti paglabaam, kas ka na paglutuam. siyak lang aron tiyaglutom. Kan aglaba ka ha. Nabambanno ka nag-construction. Apay, kaya't mo amataya kon. Sige, siyak nga rudan ti mapanaglaba. No kaya't mo amataya kon. Ay, sana. Anya kamot tay. Nakasta adagos ti ibaga. Ay, siya kung bakit? Agina na ka nga rudan. Di nagpayamumat nga si Kasuan. Ay, unay kan. Ay, anyat kayat mo si Daay. Nana Linda! Nana Linda! Oh. Apay. Awan pa'y maipautang ko ken ka Tasan pa'y nagbayad ni Magda. Umay mo kitaan dayto inflex ni Magda a picture na iji Facebook. Ay, adda manan. Adda, dayto kitaan nyo na Kita man. Oh, Na. Pink ti kulay ti buok na. Kasla tayo mabuybuyak ijay tibay. kandagiti kukuna Nagsilang kan naggatid dug at talaga. No kasta,
Saan apod no nga da ospital? Mano ayatim pa utang yu kan kuana? 10,000. Ha? Emergency ko na namot nga men. Namati kayo mo't adagaws? Ay, nasken nga agbayad ni Magda. Numabayadan na pa'y Ay nanana, mahilig nga agpasikat ni Magda iti Facebook. Nga, puro utang magayam tar aramaten na. Unay matan pare, kaasi ka matitikas ta mapaspasama kiti biyag mo. Apay matan ako nam dayta. Araramidag daytoy para iti pamilya. Kat ni nga, bakit mo ngamin nga aglaba? Agsakit nga raw. Agpayagpag. Iso amadan haganak. Ay. Ingka ipadoktura na. Narigatayin. Amangan no, mabalo ka na di na oras. Inton bigat at alip. Pasak pa iti trabaho. Hanggang nagaduda kita alalabaan pare. Kaslasaan mo't amalagto ti kabalyaw. Ay, inurnong ni bakit kaw. Ay, ita nagabsuon ti lalabaan nyo. Sikan ti paglabaan na. Naglaing matan ni bakit mo? May aton tirik na, bakit? Anya amayat, ay na. Permi pa lang ti panagpayagpag ka. Ay, sikatin na nga iti may sakal di ngayon na pa. Ikwa, mabisinak. Ay, nagdamagag ata ko nakno kinalong ti pusa ti karuba. Tani, pati lechon ngayon pagatang ko na ibos. Ay, kasla di nagkayat ang maimbagan na. Awa mo timbaga ka kasta. Kasla nga min agreklamo ka, nga ado ti kanag. Ay, sana ka reklamaw. Mas dawa. Taol ti mo tulang kaawan na batay. Ape, kinaram ko mo pati tulang. Ay, unay kamutan. Amin, aramidam nga isyo. Ay, nagpa-hospital ka nitong bigat. Ay, sa anon. Maimbag anak tumulaang. Apay ngamin aya, nakakumot ka. Ay, ingkakot ilapasan tilablabaam. Damag kala, damag. Ay, agsakita ko naglangarudan. Uy, nakituloy yung tiaglaba. Imay kalakinita. Tako na, no saan ka pa'y anangan. Ay, nagrigatan na ya. Kalpasan na labak. Ibilag ko pa'y. Nagpudot. Amado. Ay, apay ante. Si kamot tinaglaba. Masakit nga min di bakit. Ay, ipudno ka din agsaksakay. Nakakumot nga ron nga paypayagpag. Agsakit? Kano nag-post ijay Facebook? Ay na, nagmayat jay kulot abuok na. Kan pink pie. Aya. Ganun jak pa mo nakita. Nagatidog dagiti kukuna. Nagsisilang da. Awan ba't Facebook ko? Jak mo masangot yung Facebook. Kano oray siyak. Impakita lang kanyak ni Dominga. Ay kat, ipalagip mo akan ni bakit mo di inutang na kanyak ako na pang emergency. Imutang ka na kayo? Hindi ka kadagos ta ko na nangarot nga emergency. Anya, ay, maulawaksan. Siyak sa amot ti maitara iti ospital. Jak amo nga dagayam utang na kada kayo. Nay, adag busbusin na ang motor iji sangwanan ti balayaw. Diyan sa mag-deliver iti parcel. Apay, adaman order ni bakay. Anya mananda kita in order mo, Magda. Ay na, honey, relax ka ka din. Kwa? Ay, daytoy. Hair treatment para dito'y kakulkulay abuok ko. Pudno timbaga na ang tilindang. Nagpakulay ka gayam iti buok. Isumod lang nagkumkumot ka kung masakit ka. Nakitam ko ma-inflex ko ijay Facebook ko lakay. Ay na, ay, nagaduti nag-like si ka. Imutang kanto pa iti pinagpapintas mo kung ang tilindak. Para 10,000 laong mang. 10,000 laang? Lalaang ang 10,000? Kwa. Ay, oy, kita am dagiti kukuk o. Nagpipintas da. Kasano nga ron ang makatrabaho ka nga dito balay? Nag-atidog mo't takukom. Kat si kapay laang, honey.
Di matla umayan nagbayad ni Magda. Ay na, inaldaw nga agpost iti picture na iti Facebook na. Naibos pa yun tilod ko iti kakitext kan kwa na hanggang di mo't ag-reply. Ni lakay na ti makit-kita kang agtrab-trabaho di tabalayda. Ultimo aginaw, nilakay na amin. Ay, nahapay ngay. Si kaman mo tinag-atidug ti kukuna. Nasken nga iwanan na Ay, ibarangay kunday jay Magda. Ay, saan mabalin da ito yung aramidan na kanyak? Nasken mapasagidan ni Magda iti pagsasao ako nana. An-anwom ti ado alikes kadagiti flex mo, no puro utang dagita iti kinapudno. Hay, awan serbi ti ado alikes, no ti utang kat saan mabayadan. Ay, lakay! Ay, honey, gayam! Ay, honey! Impabarangay nakmatan ni Auntie Malinda. Ay, naibabain akon. Ay, kasangwam day ta ah. Hindi pa lang amin nga ibagbagakken ka. Adi ka palapalastog. Baka mukha mang bayad ka na kita utang mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. An-anwem, ti ado alikes, kadagiti inflex mo iti Facebook mo, no puro utang dagita iti kinapudno. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!